bukain apa? Ini. Bukain coklat. Ya. Yuk, kita buka coklat. Mamahnya mana, Mama? Mamahnya mana? Itu. Coklat Cipekuin. Ayo mintain. Kita buka. Jadi mau. Wah, coklat nih. Bukain dong, Pak. Bukain. Ya. Tolong dong, minta tolong. Tolong bukain nih. Oke. Kita buka coklat. Wah, susah nih, Dek. Yummy. Yummy. Ini papa yang bukain. Mau coklat nih, Dede. Wah, susah nih. Sudah kebuka nih, Dek. Dikit-dikit aja ya. Papa bagi dong. Waduh, baik banget. Kasih mama. Kasih mama. Mama, coklat mah. Mama, coklatnya ini mah. Wah, mana Dede? Wah, banget tuh. Udah ya, satu aja ya. Udah, jangan semuanya. Dikit aja. Yummy. Teman-teman mau coklat nggak bilang gitu? Dede, teman-teman mau coklatnya? Kata mama. Mau dong. Dadah teman-teman. Kata bulan. Nanti kita makan coklat lagi. Ya. Dadah. Ya. Dadah. Ya. Jangan lupa Ya. like, Eh. comment, Eh. and Eh. subscribe. Ya. Dadah.